وكبريانها جوتياري جاماجا بيك كسبهي لتركيا روجا مانو نمانية كيو بسبب كبيتن ودبجن بشا سركة يامجن هر دو نام ستانجي چاوان لدنگين كردانه بارتين سياسيين كردانه بزانن كرد و دنگي بدأت كيجان عالي دوانه بدنگين كردا بجه كوبيتكا دست حالاته همان دم تبریا چنده که رجب طیب اردوغان جی بحثا رول کردان کرد و رولی که بلند هیا اما گرینگی به رول کردان بدیم یعنی ایرشی سر کمال کلیجدار اغلو کرد که او سروکا پارتی که او پارتی گلک ظلم و ستم دیرو که دال کردان کرد من میوانه که در باره بیه که پروفسور دکتور یلماز دمیرهان اکامدیسین کل باتمانه بید گلمه بیت دکتور ام کاتت باش زور سپاس کمیوانی کردستان 24 دکتور اردوغان لا پیامی کۆتایی دا ینی دەڵێت رەخنەلەوە دەگرێت کە نەبوو هەدەپا پشتگیری لە کەمال کلیژدارۆغڵو بکات چونکە ئەو ینی دژایەتی کوردانی کردووە زوڵمی بەرامبەر کوردان کردووە پێتان وایە لە نێوان کەمال کلیژدارۆغڵو و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کامیان بۆ کورد باش دەبن سبەی کورد دەنگ بە کامیان بدات باشە ڕۆژە خێر بێ وەکە بێ خەبەرە ڕۆپۆرتاژە بەری وەدێت Erdoğan Doğuş Kılıçdaroğlu olarak o Persleka Kürdi Türkiye'de sebebi ve onun. O tek Cumhuriyet Türkiye ava bu işte harba yakemil Türkiye Cumhuriyet ava bu hangi servaki devleti Cumhuriyet bu halk fırkası ava ko yok Kılıçdaroğlu maznevena ke evnake bu. Vecet gavi ko wana ke abitin o tek komala asayik kirin o tek gav abitin Gavni yanlışı çabun. Gavni jale Kurda ve yanlış çabun, jale Müslümana ve yani muhafazakara ve jale gerek aliye ve jale Arabiya ve gavni xarabatın upsalajı ev gav rast nebun. Çıka hükümeti evkin çabunji hükümeti embejin rast. Muhafazakar çabunji kavata ve ne geçti kuvve ev kadar basın. İro mesela bir hafta Gulane ev embejin darbel Türkiye darbe karşı rahmetli Adnan Menderes çebu Adnan Menderes namek ki liberal bu txust ku peşa hak hukuk mafi murova tavabeke li ev zihniyeta ku dibejin piştavede zihniyeta CHP wana ki bu darbe eklekirin ve idam kirin. Başa. Doktor. Komala Türkiye tamam bu emtikabına 7 sale peşi tişteki nu el peşya mulatı. Erdoğan في 20 سال إذا بيجا درت همبرة ملات بي من جوارا أفتش تكرين من جوارا تركيا زاب پیش خست ما حقيقة كرمانجا زاب پیش خست وحقيقة ما في مروة تبد بي مزاب پیش خست حقيقة كرمانجا بي ونزانن چخا قدا خبو بريا كوازورم چخا قدا خبو تسير عسكرية زاب سر بي هرما مزاف بون سر زمان كرمانجا بون سر ملات تبي هبو باغربي Hakikaten civati marudrene gerektiş ve döneme Erdoğan'da yani kemayı hani elbette ve kemayı çınabın de gerektiş ve 20 sale Erdoğan'da evkun. Bakalım zaten serbest çareseriya 2004'da hatta 2015'da İrol Türkiye zaf. Zor başı doktor. CHP belli terör muhatap. Doktor Yılmaz. Erdoğan ciddi muhust bina bira nerjan yani Türkiye'de mesela çareseriya kurman mulatı kurmancı emtev mulatının emtev koya mafın Türkiye'de emtfazla. Doktor Yılmaz. Zaten hajda min heye doktor. Kavata de 21 salên hukmraniya xuda Erdoğan yani kariya tiştekê ji bo Kurdan bike ji bo pirsa Kurdan biketin de aliye zaman da be de aliye rewşenbîriyê da be de aliye piştevaniya Kurdan da be de yani şêweyekî giştî kariya tiştekê ji bo Kurdan biketin ku di 5 salên dahatî de eger ser bike ve yani tiştên baştir ji bo pirsa Kurd biketin li Bakur li Tirkiyeyê. Başı. Beriya ku 21 sal beriye de bakalım zanın Türkiye gerek insana dugo kurbanştının hükümeti beri dugo mafi kurmancı yani çahavcı mafi kurmancı ne havcı tişteki usaya u ne değiştin partiye açıp ne değiştin tişteki tipkin le piştiko Erdoğan'a mesela mektebada medresada iro ders zaruki kurmanç karın derse xo bibinin mamoste kurmancı vega betede şoğlan TRT Kürdi televizyona Kürdiye iro ونرمد دکارن لسر جاده هم به کردی استران هم ببیشن
سوقاقا کولان ایرو ناوی شارداری ناوی و کتبا ناوی سوقاقا هم ترکیه هم کرمانجی هم عربی هاته یاسکرین انتشته مازنجی او که دوزگریا کو او کبویا عسکری هبو جربت اولان استوحال ایرو ترکیه زمانه اردوغان او تماما راکن کو کرمانجت کو هم برا بشنا بسد گو باشه دکتور یلماز دکتور یلماز yani analizek heye Türkiye dibêjin eger li helbijartinên 2015 piştî ku pêvajoya aştê û çareserî di wî demî da bu HDP derbazî helbijartinan bû dengekî gelekî mezin anî kursiyên baş di nava parlamentoyê da bi dest xistin. Eger ji wî demî bi nerîna te HDP tevlî AK Partiyê tevlî Recep Tayyip Erdogan derbazî hikûmetê ba niha rewşa Kurdan rewşa HDP baştir nedibûn li Tirkiyeyê ku di niha da em dibînin sal bi salê yan helbijartin ji bo helbijartinê dengên HDP winda dibin namînin. Unzav rast bêjin rast e ku HDP yani çi awayî velew ki Erdogan gotbûna ez dev ji vê çareseriyê diberdim jî ez arta xweş Kurda dûr dikim jî gerek biya min HDP xwe jê dûr nekiribûne. Yani di tarixa Tirkiyeyê cara yekemîn ku dewletê yani hikûmetê başbakanekî destê xweda Kurda gokan vê meselê bi hev re çareser bikin ka pirsgirêkê we çine em rabin bi hev re rûne ser masê 2 sala ev tişt dewam kirin. Lê seçma 2015 de Kurda li vî alî raya xwezavdanê HDP li wî alî jî raya xwezavdanê Partiya dî ya MHP wanakê ji pêla ku Erdogan zêde bibûne çimkî ev pirsgirêkeke zav mezin bu Tirkiyeyê de watek ev hal bibe gelek meselê dê wê hal bûne lê xelk yani li vî alî ji pêla ku pişt dabûna Erdogan ew kêm bû li alê de jî kêm bû. Ez dibêjim ku piştî wê seçimê vir ve dibêm HDP tamam belkî fikrî wî nake û yê Erdogan ne weke hebe siyasetê de lê tiştin carna jî meriv ser menfaatna gerek were berhev HDP axlab ku alê çep evkê xwe dîne yani riya xwe alê çep HDP weke parteka siyasî ketiye dibin hejmon yan bandoriya çepgirên Tirkiyeyê da yani zêdetir li ser pirsa Kurd kar nake weke pîwîst وكان بيشن كتبن باندورا واتشابي كردي زاف توش اويكو yani naxwazin siyaseti çözmek çebe yani jwiyali ve 2015 ve belki veka ne o ki ve analiz yapın ve analize kabul ne ki vaqt emraye HDP derinin 2015 ve jwiye seçme Haziran ve avako sadi sezde u tiştekstandın şinge ve her seçim kimbe وقت مثلا بریا و seçimi bu HDP aday درخست namzed درخست buna yaji gotbuna ezil goraz turat dua o beriyara xobidin iro avkat Türkiye deste HDP de bu kilita Türkiye HDP bu HDP iro turat dua yani derbat dua avka Kurda beli buna li hat noktaya kavsa ku HDP derba peşi de bu az aday der namzed der naxım u namzetim Kılıçdaroğlu'ya وقتی که دور داشته که وسا گفت تنفت دستیوی دنما یعنی تورا دور داشته دستیوی دنما شخو ایرو هر دو طرف جزان که هد پیش خورای خود تورا پیشی دربا پیشی دای CHP دای Kılıçdaroğlu ve derbe jibde Kılıçdaroğlu yani teraya که استراتژیک نیشتن yani خرط bu evna ki yanlış bu. Zor spas Profesör Dr. Yılmaz Demirhan şrovakar rastoxo la Türkiye ve lagel man buydes xoş.